Ai la gonga lo pesenga nei o le anganga le o le Krismasi. O le anganga le Krismasi ua ia te o le la ngona ma le anganga le i so se taimi lava i Kirisiano. Ia ua muri nei a isi o na tātou whaamamapo ia e se senga o talitonunga ia i la tau whapea ua le talitonu i nei mea. Ai e le tau wilo e le tau mate e le tau wiso. O ele si na matua e fia te le mea lofa i laso ia me se fo tala o Krismasi male spirit of the season e masani o na faitau masau no fai launga e whapea ole Jesus is the reason for the season sa ole lei Jesus is the reason for the season. Ese lo no me le fe ko ile mo ye ja wa. Asa to si mai. Red is my favorite color. No, not because of anything else. Political belief le. Ai o te fia ui ile lano mo. Ese mai le lano la wa onga. O te fia ule lanu mumu le anga e ilo na winga lo loto i tuatu. O le lanu, o le toto, o le tamai mamoi. Ia. O le lanu lea ma le toto lea na whaolaina au whaolaina oi. Ia, kere au kai miwa kako amu vuilile iai onga o mawhauwhaunga vai o le porokiki wa iai. Ai e tu watu i tua i le loloto ma tu loloto lau whaato whala inga ma le utanga o lanu i o le lanu o Keriso iyo e o le lanu mo le lanu o Keriso ai sea leanga o le toto na o lai oe na o lai ya wai whaila oe o Krismasi e atangia i vo ia le lanu lea leanga o le lanu yes special fo ile e iai le talaanga o le whaolatanga i tuatu. Ia, whaftai le tua. I lona lofa wa tu mau e le liu e whaavavau. Ia, me se fo yo pesenga, ia, sa tumua tuai, ia, si ufufunga mātanga ofi. Pengi angelu lau laiki. Pengi au angelu fo ie. Ma nei o lantou si ufonga e le tau mate foi o le tūlanga le nā o lo o whaongai nei foi e kalesia ma ministries o lo o ngā lulue haftai mei a vito haftai tele a iltua fine red suits you oh. I like your suit ma nei a vi elanga le leo le tua haftai ua tātou o oi whaleseu masapi ma au malie luma o nuu ai leo tua o nuu langi e mama ma le soifua lau le lei ai leo le taape o papa ma le lau fonga malingi e uia o le savalinga ua hafea nisi o ainga hafea nisi o tangata i whaanoanoanga ona o le malanga le maliu ma le oti e le ngata o ni whaamai o whaalave ia maliu whaafuasei o a umatūlanga whapena ioi ai o le alofa yo le tua ma fianga sili o lo e soifua mo wola pe au po masani ona fa fanai au fa ngā le tua ya so fa pe fa mai fa tai wa a miel to tasi e tu ma to tele ya fa tai le lo fo le tua to tele le au red le lungo tanto por kalame no not so much le fast but to tele ni si red lo to va to tele yo le 49ers yes called the Niners tasi le au o au fo ia o tele au o tu so au le wo fo ia tala fo lili a o walu i California i LA wo Rams io a walu i LA wo Rams a walu i San Francisco ke 49ers a o walu i Seattle Seahawks. Ja, walu o i Las Vegas wo Raiders.
Ya, if pena, ya, one foi lá em Missouri, ya, red, warga malo, aku kasi la fia, ele tau tua siap mato au foi nai, siap mato au champion, I think 2 years ago, tau sanga itu watu len tu titi fo ya, so siap mato lua. Wato e fala vela vela awore leo mai lata lena lena matole ya awar fo oil Steelers fo e fa pena ya walu Miami wo Dolphin fa pena tato ya na Sharon Pasta ya tato filo aisha so deva yaso I think at sometime this weekend or next week ya tato filo yai ya Miami Dolphin tatoe yes my brother Bowman ya power Faraimo ala kamo power ya Seahawks totelea mona le Steelers ai se fakula ukala e foi lá le Vikings e o le wai uma o jersey NFL wai uma wai uma o jersey se tem foi to vai foi le wa matana to we ha to foi na ya o ofu fa mana tu wai le anga le lei foi nei tato wa tangata Ari tama savai suruie e va ve fasi ai o asi la uskai le voi la makanga ko attacking o de i kai ka ko por kalami ya te fio lai ya o yale awe ka ko de ngase o fea e ai Samoa ai faila la utala ono le woto to soara matanga le tato por kalami mengi o la kapi America faila utala soli e de kai ya so farka pua ya ma ko de la kapi male NFL le kai so ka po inga ka masi America ya sa olele to te lo to ma fo angan mo la ngole to nginga le ma ko primary school i lori amatanga muri nei ya fisu ya il to ninga sa yo mo ma pe pai te minao matua o ngal vala o ngatua ile wa i matua wa via ma e to fo ya le tai ale wa i fanuole matua inga sale pai ko nginga sa ile o nga so ka fia mala le red ale o ka sa nga kai mima ya ai c'est que fait qu'on y a au cours ele pa ole se mea ele ai se me we pa ela ko si le sila ya eu le fa tai wa te lo te yo fa tasima ya ile mana ya suki fa tau special America na fa tau i Moreno Valley o nga kongwang fa ka we suki le ile si fa suki le na ser konka langa le fa maista ngata le au ya tu pela to ya le tele mana langa fa mayo o suki kaung ero kambaya ele se me to ngo fiete mo America kambaya sa America mo meu original o ka ko ye ngi usila e te lo puto fo lo ti Australia le ngoa yo le made in China le ya kamala ye me vai ma le lo ka fiki foi le me de kai ma ngumi ka maya o taxiro me ka o te jelela ile samaria ngale le foi ya angale le mai tato se ro fia lo kamala le nga pi waso fa ku muinga ya odi Masola ia tele no sa wai male wa suki de ya ai ona ole season le nei ole season na ole color red ole Christmas ya ole mafuanga fo ila na ya lai ona fa fta ya tu fa malo atu
malo le sai malo fa to le yaso le lo famala le tatu ta pausi di lang fon tai mai lo to soi fua ba se foi o wola ya fa tai o le ma wala vale malo si tatu te ngalu ruai ba wala malo si tatu te no ti me manongi fatasi o ke kala ngolo le 49ers o tangata pito sili no wa ai i le meo le kua i die hard fans 49ers o se to ino mangu ti a jo ma le frituel ya leta i Victorville o kamanga ko kongor ka avale so se me ke pai 49ers e o lo la mauta e angiangia le fua America fu al 49ers o le pa e emo mai mo li 49ers te vai mu vaso e te alu le fale tua ile me masana fa ia afutanga mana ye vanga swimming pool ko ya o le vai o swimming pool le lang mu Makua 49ers e fa penga ia wa ili stangata e na ona pisa ila na au ia ili te ya mai mo sang ku pere fa ka wisi ai sa ka fa penga bai o ia o tea ai ili te o fu mai na me o le fionga Tama Satua le fionga mo ti a jo o le veteran de kamalo ambe se fo soro fretu ele o kamalanga io pe foi la uso ia pika jo o Joe Wilson na isiaru kamanga o e kaufasia e mako pikongu o mako pikongu o siaro mako Seahawks e kaufasia ila le fero lo imanga 49 zinga ya ai fa tele e vai ida de ka valer ko mi kiot pa po ai all le pulo 49 ese ya fa pena. Thank you, Tina Milo. You look hot and that ruby red uncle suit. Yeah. Ora manga ia yo makanga fai up. Ai o fai unga uncle. Ola. Ya malo. Te tele le anga delay. Tai le lofa. Yes. Fafila ya to God Father. The man himself sugar le a taua manor se fo manuia afele ya kulo sugar ka programa ya mes foi fa se mai mo mai Samoa yo kulanga fa lupe mo kulanga mo lunga i pofela vo e mai mo mai ya fa karo fa kulenga fa kai mo nga fi ngi kula so fo mo malange ma o vai toli ro firo inga masto ino fartano ai nei pe e te ro masani po pe fusia kula e paso o no fusinga le o fusco inga vese o o foi fia wa o le sila le ka ke ma fanga o le fusi a le pe fusi o le pe le mau fusi o ese ya o le avion ai le sea ya tatou nei o fascinoti le nei au kilani tau lo Wellington ya le Reverend Paulo Yeli ai or kai malanga la ku so bole au mai fa fa ngai ngore au malanga le fakasa o ya malo afia au pio le right hand man le fionga ya fritano ya le sau la fa ya le la na wa tu fa pia ele pe fa wa le kiol ko le o lo ngonga ke la ngonga ke pa lo ko ko kingo ala so ngo va via wala nga tisöninga ele se fa nga eso nga frateno ila la sa ala se la ngo nga ngo o la ngo pe le fi mo ya chale so si o ese le se me ngole so ora winga ola futara ya e fa ya turo utala me se foi ole vanone ne ya e fali mauta to loto manganga
o le maua mafutanga mafanafana ma le fionga le sea ma le tua mai Reverend Paulo tasi le leo ke le fionga le sea leo ke fakso o tasi nei fafenga inga tatu poklame wai e le mafutanga so fa tasi fa fe au le ka ko ke nguki me fa kasi ngai ka mala ia e ka mol poklame ia e ina ua wala au mai le fionga le sea ia e sea vanoa e fa ai lo ai le konsetia le au malanga ia ua to ai tau nuu mai ia te ia na tau mai loa ia ufanga ia tatu i me mama tulanga fa pena ia o mafau ale fa pe o okay o ri kuma lo le o ka mua le e fa so sar ke mingi il porkiki io ia ai na o tali o fa ya tu le fionga le lisea a fifio mai matala mai ao a fifio mai e o le ale satia fua tu lona le fainga malanga le fionga sunga fa fengainga ka le sie fa kasa ya o afo itu o patatua ya wa tava ia o te lo ele fatate faita te to fe tu na me a ya ai la o sile mai o le ai e anga le leia ma faile nga ruenga ya awale longo pueli ina ya ole to ai tau no mai o fainga malanga ma si kalesia ya maria yo wa ke le le foka fele fole fa ka mai a fa mai se fe oi malo ko fa yo va ko pe o me iku fa pe o me ka ka de me iku ali ya de lo poro sofa pala ni de ka ngala yo ma ka le fushima ya va ko pe mama yo ko fushima lo hoi ko fa tight fushia yo va ko pe fia hoi lo ko la wala wa fio wa feeling ya I get ya tato wo lango fa mo fanga la sforele aso forele nei na musu mai fatta no ai male sunga de fionga sea pe o te ava no o te lua tu tate tate MC fa mo ya musu mai ya pe wa ava ngo ko MC fa mo o fa ya tule o fa tula ya sunga sea ya mali lo finga e a fe atu ai ele umio na ya il fa mo ona I foi neni si toto no o fiafi ya ai peno fatu o le kalia lea ya ele se tatu fa ali le ngal le male lofa so li foi ma feo yo Tama Fanau ya onga o gi me fa por kiki bo pepe ngo fa pe o onga I me ele onga sa o le ya fa toi ya we a onga foi pa fa mo re kongo o fa su mo die me na foi la na le ya ile nganga ya le tatu noti me manongi fa tasi tatu o kilandi se o kilangi e ka ke fa be fia ka ke fa me fia la le no fia foi ya tatu o kilandi te fa pe foi Australia ma Rica ya po ama tu lango tatu fa por kiki se ka ke o mai lo ko me fa pengi fusi ke si vai io fai fe lo fani au ka ke fe u wai ai mesia ya lango le fa mo fa malanga si asi kalesia lango na ya da fe mai inai tatu fa so le nei va ngole fe io to fe mai fa so ya mata mai o ni me mana nei kai me manga ya ka maka mai ngi me manga ya ya la kaola se vai se me mai ka ya ka mo la vai le theological college wa o ko si la sa mo fe fia e la ko wa nga fa fia ya le la wo su ya ngele ngo fo le Pacific Communities University university le theological college le la sa le al manga yo le me lo fai su ka fo ai e sa mo ye mo lu ile e ko si le pe la fa ka ingo o pula o nga por fo ile o e for fa du le ko si professor ya Dr. Polu Luma vai o ya la le ka yulu le university professor ya o le dean o le academic ya le fionga fo ia
ia faafetai aiava Yes. aiava professor doctor aiava ia makamaikai o waile siteni anga le bakunga Samoa ia male ko finge foi le tuala kunselani tolupe tango o le foi ngai fiki ia kaukua foi mara onga kunselani ia fa malo mo ya la ko mas ka pak ia ka kile abis ka fa mongole ia o Tama Fanau ia o ke fia ai o te le masani tulou lava ia dokta le faftai aiava o te le masani ai ile sunga fo mai ai o dokta professor va ai luma ia polu ia tino toto ivi ano ave no fai atue o le tama tulou au na tu to fe le va ai vai sala manisi tu o le tama tau manava falitoi Asiata Tautai tulou le songa professor fa fia ngai e tu maseve e tavu ifo iyo ya matua mato so ifi so toto maso an iyo o te tau ainga ia le songa fo mai o polu masavai o sua faia o tangata fo ele ni tama tangata fo tu watu fo le musika leifo le wingala la tala if fia le loto iyo if fia congratulations professor doctor reverend upolu lo mavai ia e se foi la ia si o to fine le fionga por sunga le tuala kunselani o la walande ia o te mara balamba leila ia me se foi ia kunsel ia le fionga le tuala por sunga le tuala kunselani to tango ma tu o leva na vea ia le tamaitai po le sunga le tuala ma faulunga o le mtanga no women's ia i Samoa leva tele CEO taimi fo ia o minister mai tolfua tolfua vale ia manisi o minister ia sai lalo fo administration sa le fionga sa fapito fia mena o mata afa a miska ia ona maua lea el tamaitai le po le sunga kunselani stasio avano ma golunga Pasifika le lai tau tua mai lava le temine ia antio le oto ausia sa page lava sa page fit ia tasile lupe fa le lupe foi va ese saul avo le vasai fa mai kunselani mo la faile awe io tasile la faile tasile ia na tonwa fa muina la faile lupo ia o founding members ia o tato lo mua lupe foi va ese ia ai se foi la ia le to fine to lo ia ele tuala mai I vai to muri sa vai ia me nga fa ko vai la o ia doctor professor upol sak pai kia le kuala o le palauti sak pai kia mar palauti le o fa ru ring viskele asi silala ko pa me le ko o la ba ku sa mo ring viskele nga avaku sa vai ave sa vai io upolu doctor professor ole luile wa vatu asiata male atawa mare tato por kalame faaku se lala avaku mo kere se la failanga o le wa yelo tai au forward matati ale le o to amataina mar kele aso le o fonge o mkangalo ke kele al malo fa kasi mangi se Pasifika ma e fikia waka kau o ngakako kom foi babaya ku va ngale o Samoa ko mo kwa spora Samoa so se me na tonu lava so le tuala I palau li vai to muli ia ai o le suli o le alo to lupe I malie ia manisi o fio angore tango I Samusu yes I believe so Samusu ia te le au tangata I lo au le la au o tala fia la metala le lei congratulations ia nei tamali I o le tatou wa tunu research la ia dean of academic le faftai ia le na ia vai la faftai congratulations faftai ia ele foi ki rona o ko vai le yo ki fafkai soli
I've met Whawhetai before. He looks so familiar. Associate Professor Dr. Tautai Ayawa. Yes, o le utu vai fale le ia tua. Le utu vai fale le ia tui I fōlinga o le uso tulou so ngai fō mai. I've met le tai le aso o le maua le Havanoa. If I tell a noa, I would love to open level noa. Yes, open level noa. O Quincelani to lowless of or le tuala. Ele foldung or proclaim le. My son in the fatter no or proclaim. But Professor Reverend Dr. for Upolu, to tell a level noa. Tell a level noa or proclaim le tautai. Lenga wo fe kawi fo ile ngor ka ko proclaim mo favor. Wo kau kai. Te tala lewa noa mawhai ona suma iai pe te fio mai ai. Tau te whasoa. Leo te wawai atu o Dr. Whawhetai ai avao mai I vai masa punawa. O ia uko kamaiko lai ngamalos. Oi. Ai nga kare pa ia ole ai nga sa kugu mafongo le nga malosi. Fale whalu ngā kangifa. Oi. Malu le ala tau. Ia malo losi fo I me fai. Vai oi ai. Aka koaku le ala kaua o le ala kaua pa ia o le kengi o ngā whangua markupu o whaiwhao sara masinga lai ia upolu aka koua I kengi o leu o mea asa makua asa ia liku ala ia aka koua mai fo ilonga kingo o whaad maari e koa pou fiko o whaad maari e koa vai o le ngofo a li o le kupu ia ai kakoua fo o ia Dr. Whawhetai ainga malosi vai la ka ko ia ele ila a fai o to fai me sili o fiki o fitau ia la ngo tuafa ma fasi do manga sa idi malo ka fa malo ye wala ngole ofa kum Samoa o aku ese o ko ro mai ko la fa penge ya mese o ko ainga ma mangu ka ko o ye foi la malo manantu le a tau o fia o fiti ka o fiki o kama foi la ia o le ka fele leia fa kala go fiki ma ia ai mana ia e te so ta ila ia fo muina la faile lupo ia la foi ngo foi fiki o ka sponsor la foi sifi fiki o ka sponsor la nga e avatua ole suri fa vai le now report the members of lo mo la lupe foi va ese fionga tu fia kamana nga ko ka fiki la ko mo le sifi fiki la ko nga ma ya tala tu foi la fiti wo tala tu foi le wo ka kausa wo ka kau le manga ya kala ku fiki wo umara ka kupe o karu e pa wala ka kala la taxi can you take me to the le ngodo su yering miski le Pacific communities ya nga can you take me to the my my brother is the professor he's the my cousin is Yava my cousin is the dean of academics. His name is Thank You. His name is Dr. Thank You. And my sister Letuala. And my beautiful sister Letuala. She's the dean of research. And our finance manager Rafael. And finance and I'm the speaker. And I'm the speaker of the house. Pula minaka makalevu eo malo fai o faiva o pu fai tua vao wa tongio se se walanga tila o fa pulo le tua lima fa malo fai o faiva au tala ngate fale want to we to dai o le fua ina wa to fai pu ele matila male o feloa af kai o kauro ko ai to fara le fongo o taulo to ai fai le mo tato walai malo sa wanga le ku mangu ang fai le mali toa ina o to no mali to ele sa o mo tu sa nga fa mai le mali to ku mangu o le wo sa u malo malo nga kadi ilangi ale o ka hu fa mai ku mangu ala nga malo fa tu mali toa o le tala le lei wo kadi inga kala le lei
wo manatu te tau na faatala le lenga I malo mo tu sa mai sa nganga ku mangua ka lo fai le male toi saula ia au mai le nai fai mo ta lai malo nga ma wera nga up o ke fia fai le upu na mai le nai fai mo ta lai malo le wingo nga kala a mai lo malo le nga fa ke siang or kala le e fai fo I mo a wala le manguia mai lo winga nga ya ole fa manguia nga mar fa kai nga se tamle a to mal to ya au mai lo do sa ili malo le nga e fai mo ma ko wala mako ke awala ko foi mamanto wa manto wa manuia tu ai wa manto polo fesa o mako I mamako ya ono le fatu mati e male atu mapoe o la to sa ilinga malo ya congratulations once again oh, ya